Boa tarde, ba malu karena televisão Timor Pos e a Railaran tantos e a Railiur. Nebemos sempre acompanha informações sobre televisão Timor Pos. E a media mana kirane e a benaca especial lá, ita o Padre Emmanuel CMF. Silurita hutu atu conhece didiak konaba Maria. Também dane iana itania oing iana Padre Manuel, bem-vindo a Timor Pos. Obrigado. Boa tarde, baita hutu. Hanesang ita concorda katak. Ia dia 8 ita si celebra konaba lorong Nossa Senhora nya. Nebe amhusu perspektiva husi Padre Rasik atau explica konaba dia 8 de dezembro né. Tambah comunidade no Sarani Barak usa oportunidade danela hatene katak sentido si dia 8 de dezembro halo saída tambah férias mebe sira barak liu toba atau halo atividade recreação selu malu ante sentido sira nerasi tambah ne explica Dia ka harena insira ame atu acompanha itu buat sira formação irane no ame atu tatoli ba itu buat sira kona ba Maria. Ita foi tama batinan litúrgico fong o começa o tempo advento. No ia tinan litúrgico fong ne celebração kona ba inam Virgem Maria nian dahulu los makita tu celebra dadaung ia dia 8 de dezembro ne solenidade Maria Immaculada Conceição, ya. Maria Immaculada Conceição ita traduz pa Italian tetung karek dian. Maria maromak preparania atum Maria morisahuan maine sala like. La ia sala. Ne graça ida bot nusama kahuho celebração ida ne tang Maria maromak prepara hahuan sala like hodinune bele soi bele kous no hahoris ita niya maksoi na Jesus Cristo nebe ita se celebra iha tempo Natal niyan Mai. Amo bele explica itu about sarane sira atau ne sira bela hatene konaba dogma Maria ne bot ni hira. Sin. Dogma Maria niyang ne mag importante liu isya hat. Ida mag ita tatoli ba malu ohing niyan ne konaba Maria Immaculada Conceição. Ne hahu hosi sekulu kaleurona no isya ita hetang keda siya Lucas capítulo 1 versículo 37 ne gatak homromak bot hoto tu beledate Maria maske ema bye-bye may be maromak preparania at saiba inan maromak niyan. Na Jesus Cristo rasik, na Jesus Cristo ne inang mak Maria, na Jesus rasik maromak antaw Maria Cristo ne inang, Maria mos maromak ne inang. Ho idane itabele tama ba itanya kakuta katak Maria preparada no protegida atu bele sai inan nebe kemok hahu kedas hosimori sahuan mai salalaik nunenia sai ema pessoa ida maromak nian nebe atu pronto kolabora ho maromak sem falhanço la ihia dificuldade baoing ane maka dogma bot hat ne maka primeiro lolos mak Maria Immaculada Conceição tuirmai Mãe de Deus, ya dia 1 de janeiro. Jadi hahu mak agora ne dia 8 de dezembro ne Maria Immaculada Conceição. Hotia nia prosesa hansa nia prepara tia andi dia nia kous no hahoris na Jesus tempo Natal. Hotia dia 1 de janeiro ita se celebra Maria Mãe de Deus o Theotokos o Mater Dei o Bunda Allah o maromak inan. Hotia dogma maktuir mai katak Maria nemos Virgem. Nia quando antes durante no depois
Kous no hahoris Jesus, nia sempre virgem, eternamentu, nia virgem, tang, ne kous no hahoris na Jesus, nela os ho emania campur tangan o emania participação, mas bem no ne hosik biti Espírito Santo nia. Ne Maria, ia dogma bod badal tolu Maria Virgem, ia latin karing Maria Virgo o Maria Perawan. Hotia dogma tuir mai badal hat nian mag importante tevis Maria meromak futisai hitam balalehang ho isinoklamar o itadehang Maria Asunsaun o Maria Assumpta. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badang. Anu sama ka Jesus nebe Maria mos ihaneba, ya. Anai itabele hare iha Lumen Gentium 53 ihaneba katak momos katak maromak honia hakaran tomak honia domimbot prepara ona Maria atau hola parte hori hak basic na fating bani oang mane mesak Jesus Kristu nebeni atu kous no hahoris honune Jesus ya nebe Maria mos ihaneba ane maka hawatu tatoli basarani do bensira ia manual formação si arquidiocese metropolitana de Dili ne per Mariam at Yesum. Sa ita tu conhece di agliutani inang Virgem Maria, nelolos Maria net suporta na in tulong na in nebek mogliu at tubele lori ita ba conhece na Jesus Kristu. La iha ema ida magbele hatene na Jesus ya nebe, na Jesus sakarak sa ida, so Maria nudar inan, o si uan maromag niyan ne, Maria mag bele teb-tebe satu lori ita hagbesikan ho Kristo. Dia kam dalam barak sarani sida ia punya sementu nebe maka klian liu konaba onsa igreja tahu katak yang Maria ne salah layak dalam rumah idane saya pergunta bahwa tidak ba sarani sira uhin loro dalam rumah mas saya pergunta mas bare di jam silu ona ba itan pergunta me itan tamana amo explica tuan forma sim dia salah ya kona ba Maria imuklada konsensau Maria hahuan mai mori salalaek ne uluk nanain ita tengki hatene katak ne grasa maromak nian grasa meromak niang nebe meromak hakarak dedika ofrece ba Maria pasa Maria yan yang moris tomak say onanudar anawim sira nebe hing na fating Mesias at tumay ema nebe iya fidelidade hing na fating meromak hing na fating Mesias hing na fating rahundia kelalehan niya sir lases lahakiduk nemak maromak hatene emane heindu ni gerasane nemak soiduni atu harai gerasane ba Maria nemak ite bele diang Maria sai pessoa ide especialiu ia maromak ni futar matang feto barbarak mai beso Maria maksoi atu sai maromak wane inan Jesus Kristu maromak los no emalos ne se morisu si Maria ane diang katak maromak haturo na iham Maria grasa waing ane sang Maria ne morisia payung ida nebe atu at no foer lamunu tumba niya may be maromak loke ona Maria ne fuang hototu atu grasa ne bele suli ba Maria rasik hodinune nia teb-tebes salalaek tanso masalah layak date magbele ko usno hahoris maromak ni oang depois doutrina hirak ne kliro na may be amu papa Pius badala sian yang ihatinang atus reunida atus walu lima nuresinghal ihatinan reunida atus walu lima nuresinghat ne hasai konstitusi apostolika ineffabilis Deus
Ane atu dihang mai tekatak, Maria tambah ho grasa meromak, mori sahuan salalaek. Los ho meromak buat idala susar. Hanesanya Lukas kapitulo 1 versikulo 37. Maria hetang diretu ida spesial nebe e maselu karik lasoy atu hetang. No diretu spesial ne ho si meromak. Meromak rasik hakarakat fofo. Ane mag-iha Biblia kan hanesang evangelu imilarang moras bahau ka, sehaularang luak ka. Jadi meromak rasik ni hakarak fo ba sedet ni fo. Ita lali ka larang moras pamalu. Karik mabalo larang moras tang uy inang virseng Mariana hetang be privilege makaas ya meromak sin tanne manawim. Tu tradisyon Israel niyan niya manebe makteb-tebe sing maromak Mesias at tumay antang monulos pa niya grasa idan no maromak kakarak haraig ba niya ita iminasi ito imiat larang moras grasa to tingki may si maromak rasik ane mag ita yung malarang de exemplo ita yung malarang karikuan 95 balu bele estuda di akto doktor balu SMP di tamat apakah ini mau alin tinggi larang moras pa malu nunemos Maria belehetang grasa bodliu yang maroma futaroin netan maroma kakarak semak pronto liu maroma hakarak atu emane hola parte liu iya kenar salvasaunnya ya Dalla barak ia ita sarani sira halo devosaune bodliu ba Maria mabe usi konteks tu fiarnian sira apartia Maria hanesang ho maromak. Nebe ansa amonia hatena no explicação itu aba konaba Mariane hanesang saida atunune devoção sarani siraniame bele liga ba hanesang latinga at mayor de gloria at sim los diak nema kohin hanesang Santo Bernardo São Bernardo diangsa per Mariam at Yesu liu si Maria, hamutu ko Maria, hetang akompanyamento si Maria, itabato Jesus. Jadi, ami husus sarani domen sira, inam virseng Maria niya papel iha itenelet ne, atulori itabani oang Jesus Kristo. Depois na Jesus Kristo, hokbiti Espiritu Santo niyan, lori ita, atuba amang maromak. Jadi, inam virseng Maria, importante tebes, tania kanar, simu Jesus, Kous Jesus, Hahoris Jesus, acompanha Jesus, tuir Jesus, too Jesus mati krus mos ni ba? Jesus sai balalihan mos inambir sing Maria ihane pa. Ane atu dian saba ita ane sang Lumen Gentium 53 diang katak ihane be iya Jesus Maria mos ihane pa. Antau ita sira betuir Maria ne diang katak ita ho Maria atu ba hamutu Jesus. Depois ita sira be hamutu ko na ho Jesus ne na Jesus so grasa Santo ni ang hametinita atu loron ida ita se filaikas ba aman maromak atu ita iha komuniaun uniaun ida nebe maka permanentemente ho maromak rohan laik so atu dihandait katak devo saun sira ba Maria importante mai be devo saun sirne tengki haburas liutan itenia sakramento sira anesang ita reja te tersu ne tulung ita atu ba hola parte liutania sakramento batismo Crisma, Eucaristia, Santa Misa, Confessa, mina moras todang niang, orden, nomos sacramento matrimonio. Nede ang katak, itanya reja tersune, halo ito badina saliutan, atu ba partisipa Santa Misa, o di ronam romak futar lia, o di simu Kristo futar isin orang, tan per Mariam at Yesum. Inam Virsing Maria, la sintinaton, katak labasta da, dia kombina ita mai bania andait mai be inam virsang Maria hatene katak mai baniaan hodi lori ita ba Jesus Kristo ya lostuni asa tamba sarani barak si daw hatene lolos ya parte serane nebe ita hare ohin lorong igreja futi lorong especial serane be maka ba Maria para tu celebra lorong Marianya nebe
Dalam bara kita ni sarani siramus sidau katene kono babat sarane ikus hatine na maka anesa feriado mabe kono ba fiarnian hasa ida nabe maka lorong bana igreja sempre na fating musu mabe barak si menos mabe exemplo si Mariane haturu kata feto ida nabe maka harai kantebes horisimo batutu acompanha Jesus si Moris toba mate cruz satu sabar lihat nebe dari datang kami usahamu atau hatoba sarani sira kata lorong sira sanene importante tebes tambah atau kliang itu fiar Lucy Maria udah toba Jesus batau amang maroma dia sarani Robin sira ita tu celebra dia 8 de dezembro ne solenidade solenidade ne kata lorong bote bes nela os festa ne seituno ituang mai be solenidade ne festa ne leteng solenidade ne dia kata lorong nil bote bes no sama kita uma creda ho ema fierna prepara lorong ida especial ba Maria Immaculada Conceição ne atu celebra saida ida atu reconhece kata maromak bele buat halo buat dia kotu baita ne bele prepara pessoa ida ne bemak salaladaet moris mai hahuan salalaek no ita agradece tebes tanne monulos ba ina Virgem Maria. Wanneer na Jesus Cristo halo na obra salvação hodi mate cruz hodi kasu salang hototu semak na Jesus se salva ulok ne inan dan katak maske na Jesus iha tempo ne ba ina Virgem Maria ko usno horisnia na Jesus sedok mate cruz mas be salvação antecipada ne acontece tena tan ikus mai nesse mate cruz ne eduni ne inan hetang ona hanesang advance salvação pendahuluan kedas jaminan ihan anisona tan na Jesus obediente halo tuir aman maromag ni hakaran hanesang mos Maria halo tuir maromag ni hakaran antau ne salvação ne ita belisimo antes dia hanesang kari kita sedok halo festa mai be maski sedok halo festa mai be suasana festa nen ita sinti kedas tena comprende to no ita wisuda karek semana oi mai be agor ne hanesang haksolo hanesang nemos jadi salvação antecipada ne iha ona graça ne maski lolos ne salvação itu tinggi masih obra cruz na Jesus Cristo nia mai be Maria belisimo uluk ona tan hora jam sirah nesang nia anawim nia hela Mesias ternyata ikus fali nia mako usrasi Mesias ne nia maka horis ofrece ba mundo ne no nia halo tuirnet aman nia karan mas que nia no feto colosa nida foi insaida ladung comprende how sida hola mane o insa how bele buat hotune bele acontece bahau mai be quando anju maromak nian explica ona dan how ne atan na inian de halo tuirba buat nebe na ihakaran atu how halo ane atu dia yang mai itekat importante teves ita hototu fiarba plano maromak nian daruma ite plano mai be plano serne karik ladung dia kompara ho maromak ne plano rasik mai ita ulugi tempo formativo ida amini padre formador ida quando ita tusu licenza ba cidade ka saio seminario ne sempre de ne frater tama ba capella regia teves persijat saika o lalika depois ita ba regia tia oke, kalau memang Persija saya ne katak maromag ni hakaran, mabe kalau Persija hela la Persija saya ne mos maromag ni hakaran. Jadi ita mos atu tebs reconhece atu admira ho plano maromag niya. Hotu tia Maria tebs moris tuir
plano maromak niyan hanesang boka saung ida bania atu moris habuan salalayak nia jaga nia kuida na fating to tempo ikus to tempo rohang ane maka Maria say sa ibalalehan Maria mo say hetang koroa ihalalehang nia oang ihanebe nia nudar inan mos ihaneba ya. Ya kam, ito yung kuliah ko na ba plano salvação. Plano salvação acontece depois de Cristo foi em cima da cruz. Então plano salvação hetan antes plano maromak nebe acontece ba inandansa Maria tu kus Cristo maromak no morisi mundo. Diak plano salvação ne hahuna ni sona wain hira maromak kriya ema no karik ema monu basalamos maromak lalakon atu halao plano salvação. May be realização sempre iha cruz de Jesus Cristo ya. Ane maka aman halo plano oan may realiza no Espiritu Santo haleo hadula satu fo semangat Espiritu. Okay na Jesus obele leba cruz obele mate cruz ne badiak ita hototunian ne badiak ema hototunian ne atu renova fali adaung tuan atu hafong fali eva tuan atu ito bod nudar adaung fong no inang Virgin Maria mo sakasan halo tuir hanesang eva fong jadi plano salvação ihanani swain hira maromak kriya ema incluímos ema munu wasalang plano salvação maromak nen ihana fating so realização sempre mahisi obra cruz santa nian ane maka itani fiar los tebes wanira ita fiar na Jesus Cristo ne ita hamutu ko inam Virgin Maria ita mos rona evangelio liak solok maybe ita mos leba itine cruz moris todang lor-lorong nian responsabilidade nudar ema serani nudar inanama nudar oansira nudar estudante nudar ema servicio naing ita hototo iha cruz anesang na Jesus Cristo niya may behos ni ba magsalvasaong bele hakono ani ita liu-liu tanita nakloke ita ang by Espiritu Santo atu niya sempre guia ita to tempo ba tempo to ikus fali ita bele hetang oportunidade sormutu ki encontro maromak empat mata o direito ya. Claro ma idane ikus bedane ausu amo ato fo mensagem daba saranisira ligado bajo dia 8 de dezembro atau tenes sira hatene kata sentido usi dia 8 de dezembro tamai dane amo belato diak sarani do sira inam Virgin Maria ni solenidade Immaculada Conceição katag di kandong tanpa noda dosa morisahuan may salalayak ne hanesang grasa maromak nenida nebe tundu si famiglia tundu si famiglia santa inam Virgin Maria niya San Joaquin Santa Ana siramos dedika ante tebes pamaromak halo diak bamo alin sira emak siramos maromak hili sira nudar inan amam ba inam Virgin Maria niyan Maria moris may salalay kalau ita hototo ita silselog iya salang iya dosa may be Maria lae tan Maria peswa ida nebe mak atu seko sa horis na Jesus to na Jesus salaw ni kanar salvifica niyang baita hodi mate cruz kaso ita na salang morisi yes lorita ba lalehang iya tempo ida tan Espiritu Santo ne magsarando bensira iha umakain hototo umakain sarani hototo may itamuris hodi hakruuk ba maromak hodi tuir exemplo dia santo santa sira lili inam Virgin Maria nebe sempre bele atulori ita ba maromak ni oan mane atu bele ita nakloke amba Espiritu Santo nune ita atu moris tuir Espiritu ni hakaram laos det moris tuir ita nia mundo ni hakaran deit may be espiritu ni hakaran nunene ita forsa liutan ita belsai maromak wan fudin sira hanesang na Jesus Kristo maromak wan no hanesang inang Virgin Maria mos maromak aman ni awang nebe tebe satu kumpri maromak ni hakaran sira
No sarani doven sira atu ami convida imi atu tebe sia di oitu bele hola partia celebração eucarística sira hodi hahi maromak liutam nebe halo buat manik oing ba italiusi nam Virgem Maria. No inam Virgem Maria ni harohan daet si toba maromak toba na Jesus Kristo atu bele haraik bensang grasa wain matak maliring wain ba ita hototo. No amo satu katolika tak nuda sarani katolika na be maduru ita haburas na fating devo saung ba ina Virgem Maria ba Santo Santa Sira may be devo saung hirak ne dudu italiutang atu bele celebra mistério salvação Cristo niang liu sacramento sira liu Eucaristia Santa sarani diak reja terço hotu nia sei ba missa nia rona maromak futar li Santa Missa nia simu aihan lalehan na Jesus Kristo futari sinoran nia fila nia hanesang alter Kristus yang lain Kristo nia saseluk atu haturu domin maromak niang baem hototo inam Virgem Maria itebot nebe Immaculada Concepção reja tulung mai ami hototo atu ambele sai sarani diak fiar na Jesus Kristo fiar aman maromak no Espiritu Santo hodi tatuli domin maromak nian rohan layak bamalu to ami rasik mos tama bamori sida rohan layak hamutu ko itebot nebe hahu kedas sala layak to hetang koroa lalehan nian. Obrigado. Obrigado, amo. Janema kita nia discussão barak, uma mensagem a me precisa tu foba sarani sira ligado ba 8 de dezembro. Tamerane a minha equipa agradece teves pa a minha presença. Finally funk manek vai tenia ita tomak sarani tomak atu bela tene sentido si dia 8 de dezembro. Obrigado barak.